Ndabasuje uyu munsi nanone ndongeye mbahaye ikaze kuri Ben Journalist Official. Mbahaye ikaze muri iki gitondo aho uri ubwe neza, buri wese agira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nicyo mbifurije. Ahari ushobora kuba warumvisha aya mazina cyangwa warumvisha amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino, amakuru ya transfer, amakuru ya nyamukandagira mu kibuga, amakuru agezweho, amakuru ari guca hirya no hino, amakuru avuga ku igaruka rya transfer mu kipe ya APR FC. Bamwita Mamadou Lamine Ba, umukinnyi wa Mali, umwana mutoya cyane utarakura mu myaka, umwana utarakura mu gihagararo, ariko ufite impano, uzakina Jeux Olympiques za Mali, byakwanga agahita yizira mu Rwanda, cyane cyane ko yamaze gusinya mu ikipe ya APR FC. Dore nawe icyo abahanga mu bya siporo babivugaho, abanyamakuru tuzi bamaze kuvuga ko byarangiye. Breaking a transfer. Iyi transfer imaze iminsi nyishimashima nyiganira n'umuvandimwe witwa Mutangazaji, ntagire umuntu yiyitirira. Iyi ni transfer yo bita Nkusideni Mutangazaji, amaze nk'icyumweru yimbwiye. Nane breakinze kuri Lorenzo Info, ariko ikiri speculation. Yambwiye ko uyu mukinnyi w'umunyamari uzajya mu mikino, uko twanamuganiye hano ariko turamenya izina rye neza, tugitisha abandi bakinnyi batandukanye. Uyu mukinnyi reka nkunganire inkuru Denis yarayimpaye ayimpa ndi kumwe n'umuntu witwa Regis Gacinya, yarayimpaye pe, ariko mu kuyimpa nawe yari ataramenya izina ry'umukinnyi. Namunabyibuka mu bakinnyi barindwi ba APR twakomeje kuvuga nyuma ko APR yarabuze wa mupeti witwa Tendenge, yes, wagiye muri Al Hilal. Yego, nibwo twavuze ko hari umupeti uzakina Jeux Olympiques w'umunyamari ukina 10 uzaza muri APR. Icyari ikibazo cyari ukumenya ngo izina ni Mutangazaji no mu kibuga izina izina yarayibwiye, yambwiye izina mu kibuga yaje kuribona. Uyu ngwe rero yitwa Mamadou Lamine Ba. Mamadou Lamine Ba no mukinnyi ukiri muto w'imyaka 20, ari hafi kuza 23, bivuze ko akiri umukinnyi Olympique. No mukinnyi kugeza ubu ngubu udafite equipe, kubera ko yakiniraga equipe yitwa Olympique Beya yo mu gihugu cya Tunisia. Ikipe mfite amakuru ko yamurekuye, yaramurekuye mu by'ukuri no kuri liste y'abakinnyi. Equipe yamaze gukora liste y'abakinnyi uzakoresha mo yari ifite, ntabwo umukinnyi arimo. Uyu mukinnyi rero mfite liste yahamagawe ku munsi w'ejo y'ikipe y'igihugu ya Mali, urabyumva, yatangajwe ku munsi w'ejo final list y'abazajya mu mikino Olympique. N'abakinnyi batozwa n'umutoza bita Badra Alou Diallo yamuhamagaye, ariko amamagara kuri reserve, liste y'aba reserve. Aba nabo baragenda bajyayo kugira ngo umukinnyi uvunitse bahita bamwongera kuri liste. Urabyumva, hari liste definitive, hakaba na liste y'aba reserve, bose barabajyana. Uyu rero Mamadou Lamine Ba ari kuri liste y'aba reserviste b'ikipe y'igihugu ya Mali. Yamaze gusinyira equipe ya APR FC, yasinyiye iwabo mu gihugu cya Mali. Lamine Ba ngo hari umuntu wa APR FC yasinyiye rwose byarangiye, ngo agomba guhita yurira indege akajya mu gihugu cy'Ufaransa i Paris. Baramuka batamuselektioninye mu minsi mike ikurikira atagiye muri equipe y'igihugu nyine adakinnye, agahita agaruka, cyangwa se ahise bavamo agahita agaruka i Kigali akaza gukina equipe ya APR FC, agakorana imyitozo n'abandi. Maybe azasanga bamaze no kuva muri numero 10, hanyuma 10 mwiza cyane. ariko Riga cyo gushakaho ni iki? Bwira abantu uburemere bw'ikipe y'igihugu ya Mali. Turabugarukaho, ariko inkuru hari ikintu kishyiramo umusumari kikayishimangira. Muri iki gitondo chairman wa APR FC namwandikiye, aranadukurikiye. Yego, ari kumva urubuga rw'imikino. Ari mu Rwanda, ari muri Tanzania. Ari muri Tanzania. Aradukurikiye, abantu bose bari kumva urubuga rw'imikino. Bararukunda cyane. Bararukunda cyane. Abatanzania bararukunda. abumva irimi rw'ikinyarwanda bari muri Tanzania bararukunda. Ndamubajije nti arumva nti bonjour afande, Lamine Ba yamaze gusinya. Aransubiza ngo yego. kuva kwa chairman Yani deal done. Namutera n'icyotezo, ndavuga ni abakinnyi muri kugura bato bakina amakipe yabo y'ibihugu cyane cyangwa senior, ni ikimenyetso cyo ko mushaka quality muri squad.
shyiraho iyi ntuza yo gukoma amashyi Gukoma amashyi, yo gucinya inkoro nyine yo gucinya inkoro cyane oya ntabwo ari ugucinya inkoro ni ugushima kuko iri kugura neza ujye dushima ikintu kiri cyo akantu k'ingoro ariko ntacyo gatwaye pe gukoma amashyi nyine ni imwe byo none se gukoma nyine ndi kumwe na pe by'ingoma amashyi nyine byo gukoma amashyi ndamubwira nti nishimiye nzaranye mwandikira mu kanya ahubwo nyamukomere arangata ahandi ni adaptation abakinnyi bacu bazakina kwiyadapta nyine abo bari kugurwa atariko competition izaba iri muri ekipe izadufasha ati last year twagize ikibazo cya bench idahagije rega uza abakinnyi uyu mukinnyi ari kumwe no muri ekipe nationale wari ubajije ngo urwego bariho harimo abakinnyi ba Wolves harimo abakinnyi ba Cadix harimo abakinnyi ba Napoli ba Reims ba Huddersfield Town ba Rennes harimo abakinnyi b'amakipe nka za Schalke 04 n'abakinnyi bakomeye ari hagati y'abakinnyi Lamine Ba hanyuma abafana ba AFC ahari ndabizi ko imiri mu gitereko mwese mwumva muruhutse Mamadou Lamine Ba akina 10 muzamuryoherwa natwe abanyamakuru tuzamuryoherwa kumwogeza amahoro n'imigisha nibyo nifurije andi makipe adafana APR FC naho mwebwe mufana APR FC muryoherwe n'iri zina rishya transfer breaking